Om Swastiastu. Kawasan Titiang Nikoma Sukraningsih nomor absen 28 kelas 10 AP 1. Kacaritang Imen Cubling. Ada katutur satwa Imen Cubling ia meumah di sisian alase sedak dinanu pancubling luas megarapan. Ia memula gagal di Tegalne. Imen Cubling hoyong jumah ia nyakan di paune. Sunyakan sagata ada bojo gede teke ia nage sagu miwa wowohan. Mencubling bang cang ide sagu miwa wowohan. Sadina dinane bojo ge teke ia nage amah yen sebang mencubling pedihina galakina. Unyang gelah mencublinge tage hina. Lantas pancublinge teke uli megarapan ia ngeladaya ia nyaru mati di balene metekep aji kasel. Lantas bojoge teke sagata nepukin mencublinge ngeling. Mencubling adi cingeling. Mencubling mesaut ora hina pancublinge mati. Mencubling ide tulung tikeni bojog tulungin cangai bang pancublinge. Disubane bojoge ngai bambang aja ketimpalne. Lantas tekepa aji bejeg. Lantas yamo aji ya panas. Mekejang bojoge mati. To upah anake memaksa gelah anak. Puput Om Santi Om. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.